byibuze abantu 15 bo mu mujyi muto wa Garissa wo muri Kenya bishwe n'imyuzure, abandi benshi bavanwa mu byabo. Abahanga barahuza impamvu y'impfu n'ihindagurika ry'ibihe mu karere. Ejo kuwa gatatu umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yavuze ko ibikorwa by'itsinda ry'abanyamategeko bari muri Libya bitanga umusaruro mwiza, ariko ko hari byinshi bikeneye gukorwa. Muri Afurika y'Epfo abayobozi batatu bo mu nzego nkuru za leta bemeje ko igihugu kitazagera ku ntego kiyemeje zirebana no guhangana n'ibyuka byangiza ikirere nk'uko byari byemejwe mu nama yabereye mu Bufaransa muri 2015. Ejo kuwa gatatu umwami w'ubwami bwa Bailundo muri Angola yasuye imiryango y'abajyanywe nk'abacakara ikomoka muri Angola mu nkengero z'umujyi wa Rio de Janeiro muri Burezile. Abashakashatsi mu bintu bitabye mu butaka bo muri Maroc bavumbuye ibisigazwa by'ubwogero bifite metero kare 2000 byo mu gihe cy'abaroma hafi y'umurwa mukuru. Laba nibwo bwogero bunini bubonetse bwabayeho muri Maroc yo hambere.